vi nikada niste rekli da je, recimo, Krajina očišćena. Kako to nisam rekao? Ja nisam čuo nigdje, vjerovatno zato što... Pa ne, vi ne želite da čujete. Ne, nisam, ali evo sad recimo ali ja da nije ja vas pitam, ko je vodio tu politiku u ime srpskog naroda koje je srpski narod uništila? Dakle, nije... Ko je vodio? Politika je vođena... Je li vodio Karadžić? Dakle, ja pokušavam... Jer je vodio Karadžić, gospodine Dodik? Naravno da su vodili lideri tog jer vremena. Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni Karadžić kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina. Karadžić je imao svoje greške, jer naravno. Jer zlotvor, kao što ste rekli. Ja sam... Karadžić je zaslužen zato što je formirana Republika Srpska. 1992. godine je formirana Republika Srpska na Hrabrost koju je tada imao Karadžić. Karadžić je na njegovoj hrabrosti. Kasnije učinio određene stvari zašto ga tužu u Hagu i on odgovara za to. I on, da li će biti kriv ili neće, to ostaje da vidimo. Ovaj razgovor je za mene značajan i zbog toga što on govori o vašoj evoluciji. Što ste vi od čoveka koji je o njemu, koji ga je opisao kao zlotvora, stigli do predsjednika i apsolutne vlasti Republike Srpske, koja danas ne sme o njemu da kaže ono što je smela kad je on bio predsjednik te Republike Srpske, a vi bili jedini poslanik. Ama šta ima da kažem, čovjek je na sudu i odgovara zato što odgovara. Zašto? Zašto odgovara? To nije stvar ovdje priče. A nije ovdje priče. Ovdje je priča moja majka i njeni pobijeni. Je li to priča? Ja sam rekao i moji su pobijeni u Drugom svjetskom ratu. Šta je ovdje priča? I činjenicom... Vi ćete moje srpstvo da merite kako? Kako? Vašim glupostima, naravno. Jel' tako? Naravno, vašim glupostima. To recite. Budite predsjednik Srba iz Bosne na takav način. Na koji način? Tim jezikom govorite. Pa ovo je naravno glupost koju govorite. Vi ne želite da uvažite nijednu činjenicu. Ja svaku činjenicu uvažavam. Niste uvažali. Ja sam vam rekao, nemojte da se... Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Koji ordenje? Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Republika Srpska ima... Kitite se Srđanom Aleksićem, Trebincem, momkom, 20-godišnjakom koji je ubijen braneći Bošnjaka svoga prijatelja. Tog Srbina ceo svet može da razume. Ajde nađi jednog muslimana koji brani Srbina na taj način. Ne interesuje muslimani, neću se baviti njima. Pa naravno da vas ne interesuje. Neću se baviti njima. Vi ste završili u ratu s Anđelinom Jolie. Dotle ste stigli. Ko? Dokazujući ono što je nedokazivo. Znači, problem je u toj jalovosti i nemoći. Nesposobnosti se pogleda put pred sobom. Ono što se mora uraditi. Šta po vama treba uraditi? Vi šta treba da uradite? Šta? Pa treba da nađete razumevanje onih na koje ste upućeni, od kojih zavisite. Pa razumijem. Njihovo razumevanje. Treba svoju državu da slavite i želim vam svu slavu. Ali sa onima na koje ste upućeni. Nije bilo Božića u Bosni bez komšijske podrške. Nije bilo. Pa o čemu pričate? Pa pričamo o Mostaru koji nije grad. Pričamo o Bosni koja nije Bosna. Pričamo o onome što ste za sobom ostavili. Apstraktne, ko? Apstraktni. Ko? Pa ta politika o kojoj ne smijete jednu reč da kažete. Ta politika o kojoj kažete priča se u Hagu o njoj. Pa što se priča o njoj u Hagu? Ko ne smije da kaže? Pa vi sada ovdje. Kažete da nije bitno. Ja sam kažem da je Karadžić bio taj koji je vodio politički pokret 1992. godine u vrijeme relativnog mira i da taj pokret koji se zvao SDS okupio narode i narod... Znači, ako sam protiv Karadžića, za Aliju sam. Jel' tako? Ne, nisam to rekao. Pa to ste rekli. Nisam rekao, bre. To ste rekli. A to možda vi ne spavate zbog toga, ali ja to nisam rekao, da. Dakle, ja ne spavam zbog dece, vi ste više u krevetu. Ja jasno razdvajam ono što sam rekao. Karadžić je 1992. godine bio demokratski izabran političar koji je bio na čelu jednog pokreta na raspadu sistema bivše Jugoslavije. Srbi su htjeli da se organizuju. Ja sam pripadao drugoj političkoj partiji, ali tada, imajući u vidu činjenicu da je majorizacija koju su pripremali muslimani tog vremena, ali su on 1993. čak postali Bošnjaci, priklonio sam se tom pokretu i ja sam bio na osnivačkim skupštinama kada je proglašena Republika Srpska. Imao sam dovoljno nacionalne odgovornosti za tako nešto. Jer naiđe vrijeme kada mora da prestanete da budete i demokrata i liberal i naprednjak i bilo šta drugo i da se posvetite patriotskim obavezama društva i države i naroda koji predstavljate. Ko formuliše te patriotske obaveze? Vrijeme. Arkan. Vrijeme. Arkan. A ko formuliše? Ko formuliše patriotske obaveze? Jer ljudsko su nama, jer dostojanstvo, jer čast. Ja sad tek nazirem šta vi me želite da poručite. Dakle, vi kažete da ja treba da volim Bosnu i Hercegovinu. Ja to ne volim. To je vaše pravo je i da volite i da ne volite. Pa i vaše pravo ali je vaša politička obaveza da dopustite nekome drugom. Da dopustite nekome drugom. Da voli tu Bosnu, da ne bude izdajnik. Nek voli, šta? Kome sam ja zabranio? Da brine o toj Bosni. Na osnovu istorijskog iskustva, na osnovu činjenice da danas, 20 godina posle rata,
Po mom gradu deca marširaju uzvikujući nožnica Srebrenica. Nikad u Bosni nisu bili. Nisu rođeni kad se to desilo. Zatrovana mi je zemlja. Koliko policajaca obezbeđuje ovu zgradu? Koliko je čitulja od jutro stiglo u politiku na moje ime? Da li je ta parola, gledao sam nekog vašeg člana na onom utisku nedelje, govorio je da je ono što je govorio onaj Crnogorac, da je trebalo dignuti eksploziju, da je to civilizacijski čin. Da li recimo po vama i vašoj sistemu vrijednosti parola nož, žica, Srebrenica isto zaslužuje pravo na odbranu mišljenja u tom pogledu? A naravno da ne zaslužuje, jer je Pa glupost. ne zaslužuje, pa što niste sudili ono tamo? Ko je? Toga tipa koji je rekao da treba aktivirati eksploziju. Pa ko je to podržao? Pa vaš čovjek. Nije tačno. Nije tačno da smo se suprotstavili histeriji jednoj. Ambiciji da se država poistoveti s onima koji su na vlasti u njoj. Ideji da svako ko u ovoj državi za državu radi mora da misli glavom onog ko tom državom vlada. To je pozadina svega toga. Da bi svi završili pod šinjelom. Ko drugčije kaže kleveće i laže, jel tako? Ko kaže da je Srebrenica genocid, on ne poštuje srpske žrtve. Čak ne poštuje ni svoju ubijenu porodicu. Jel to logika? Pa to je sramota. Nikad tako niko u ime Srba nije govorio do ovog našeg doba. Nikad niko. O nama su, gospodine Dodik, najlepše pesme pisali Skender Kulenović, Ivan Goran Kovačić. Ko o vašoj državi danas peva? Kao što je Kovačić pevao u Jami. Ko piše novu Stojanku, Majku, Knežku Polju? Vi pevate. Odlične pjesme, ne pevam sam ja. To će samo u vašem vremenu i pevati. Dok ste na vlasti. Kad sa vlasti siđete, prema vama će se odnositi. Ko što se danas odnose prema svima onima koji su na vlasti bili pre vas. To je moj rizik, ja to prihvatam. Ali ne odustajem da branim Republiku Srpsku. To nije vaš rizik. To je vaš hir. Vi ste tako odlučili. Vi ste tu Srbiju i Srbe zajedno sa drugima, ovakvom politikom, osudili na slepivo. Nema života sa jednim okom. Nema. Ne mogu da bole srpske žrtve, a da smo slepi na bošnjački ili bilo čije druge. Mogu malo tiše glad, ne moraš galamta ovdje. Ali jeste vi bili u vlasti u Srbiji? Da, bio sam. Pa što nisi promijenio? Menjao sam, dok nas nisu poubijali. Šta si promijenio? Napravio političku preduslove da se ubije Đinđić. Oslobađajući onoga, Spasojevića iz zatvora. Pa naravno. Nemojte stvarno. Pa što nemojte? Pa mislim nije korektno. Zaista da pričamo... Zašto? To je ta politika. Pa nije, ne možemo se... To je ta politika. Pa nismo, prosto... Treba da se vidi njeno pravo lice. Pa vidi ga. Treba da se vidi njeno... Evo, vi ste bili u vlasti, imali ste priliku da mijenjate Srbiju. Kome vi što prigovarate? Samo sam odveo Miloševića u Hag. Ne, najlepše vas molim samo da prvo da se više ne vraćamo toliko u prošlost. Htjeli smo da govorimo sada o Republici Srpskoj. Znači, šta je to što vi sad zamerate? Znači... Republici Srpskoj? Ne Republici Srpskoj, nego šta je to što Beograd sada čini, a ne bi trebalo da čini kad je reč o Republici Srpskoj? Beograd ima veoma korektan odnos prema Republici Srpskoj. Znači, tu imamo različita prosto... I Beograd ne traži nikakvo ponašanje od nas. Mi razgovaramo s Beogradom i Beograd, slažem se u ovom nekom načelnom smislu, Beograd ima odgovornost jer je potpisao Dejtonski sporazum. I u tom pogledu ja mislim da se Beograd nedovoljno angažuje, odnosno Srbija, na provođenju Dejtonskog sporazuma. Mnogi ovdje u Srbiji govore o Dejtonu, a nikad ga pročitali nisu. A trebaju da brane, jer je to dio koji je obaveza. Dok postoji Dejton, postoji obaveza Srbije da to brane. Vi ste ja mislim da je to minimalno i da nije dovoljno. A nikad, ni Koštunica, ni Tadić, nisu od nas tražili ponašanje. To nije tačno. Pa kako nisu? Nisu tražili ponašanje. Da vam kažem, ovo je ovdje skup vaših izjava. Svaki sekund citata vaših izjava je izgubljeno vreme, pošto je to besmisleno. Ali niste tako govorili o svima njima pre godinu, 2, 3 ili 5. Naravno. Jednom vam je Koštunica bio impotentan političar. Da. Godinu dana poslije toga ste nas pozivali ovdje po Srbiji da glasamo za tog impotentnog političara. Zato što sam ga upoznao i bio je najkorisniji premijer koji smo imali za Republiku Srpsku. I šta sad? Pa tako ćete i sutra. Naravno da promijenim mišljenje. Nisam ja fosil koji treba da stalno se drži jednog mišljenja. Naravno da situacija koja... Tako ćete i sutra. Tako ćete i sutra o ovome što danas radite. Promijenit ćete mišljenje. Ako promijenite na ovom konceptu, to je okej. Vaš je problem što vi ne poznajete dovoljno situaciju u Bosni. Ni formalno, pravno, ni politički. Slažem se. A diskutujete o tome i dajete tako teške kvalifikacije koji vrijeđaju ljude i umjesto da se ovdje izvinete za takvu jednu tvrdnju što je bilo minimalno očekivati od vas i da možemo da nastavimo dijalog na baš činjenica, vi dalje istrajavate na priči koja je... Zašto da se izvinim? Pa zato, rekli ste ovdje da je nastala na genocid. Ja mogu da se izvinim svom narodu. Pa izvinim se. Ja mogu da se izvinim svom narodu zbog sramote koje je izložen.
I moja odgovornost je što ranije nisam bio u stanju da učinim sve što sam morao da bi moj narod na tu sramotu gledao čistim i normalnim očima. Ispraznih po beogradskim salonima koji vi ovdje smišljate. Bez imalo uticaja i bez imalo spoznaja o realnom životu koji postoji. Ok, pitali ste za Dejtonski sporazum i Bosnu. Ko su tvorci Dejtonskog sporazuma? U kojim okolnostima je on napisan? Šta je bila njegova osnovna funkcija? Uvijek neko nešto napravi. Dozvolite da završim. Završite. Svi oni su pre svega razmišljali o transformaciji Bosne iz jednog ratnog ludila u kako tako održivu zemlju u kojoj će se uspostaviti elementarni mir i red. Taj sporazum je bio takav da su ga prvo sprovodile međunarodne snage, koji su godinama tamo bile. Taj sporazum je takav da je on nametnuo međunarodnog posrednika sa ovlašćenjima koja su veća od prava koje ima bilo koji političar i bilo koja institucija u toj Bosni i Hercegovini. Gde ja vidim danas problem? Prvi problem vidim u činjenici da je moja zemlja zatrovana nacionalizmom. Da nije u stanju da racionalizuje svoju politiku. Da nije u stanju da iskorači iz ludila u kom se našla krajem 80. godina nesposobna da razume svet u meri u kojoj danas taj svet također ne razume. Srbija je od uvek stradala zbog svoje nesposobnosti da shvati procese u Bosni. Od Berlinskog kongresa, kad su nam državu napravili oni koji su nam pritom rekli da u Bosni nemamo šta da tražimo. Pa do danas. Mi ne shvatamo ka čemu vodi sve ono što se u Bosni dešava. Kakav je epilog života u zemlji koja to nije? Kakav je epilog života u zemlji u kojoj odnose ne mogu na zadovoljstvo i obostranoj sreći da grade narodi koji žive jedni sa drugima? Kako će se to završiti? Pre 20 godina kada je rat počeo, manje otrova je bilo i među Srbima, i među Bošnjacima, i među Hrvatima nego što je slučaj danas. Manje. Šta je istina? Da uprko svemu tome, ti ljudi znaju da sednu, da razgovaraju, da razmišljaju. Danas su Srbi i Hrvati u Bosni partneri. Pa što to nisu bili u Orašju 92. HDZ i SNSD. Pa što to nije bilo pre 20 godina? Pa zašto smo se ubijali? Kako mora? Zbog čega? Ako govorimo o Bosni, onda moramo biti svesni činjenice da je Dejton iscrpljen. Da je Dejton iscrpljen. Postoje prava. I apsolutno da tim pravima treba da se zasniva odnos u Bosni. Sve dok se neka nova ne uspostave. Na svakom pravu vašem, izvinite, dozvolite da završim. Za 5 godina. Na svakom pravu koje je zasnovano Dejtonskim sporazumom, vi svoju politiku i svoju Republiku Srpsku treba da gradite. Pa gradimo, šta radimo? Apsolutno se sa tim, nemam ništa protiv toga. Imam protiv onoga što se u ovom trenutku sprovodi s ambicijom da se ta Bosna hermetizuje kroz ideju da je taj Dejtonski sporazum maksimum i da ništa osim Dejtona nije moguće. To je loše. Jer je taj Dejton u 95. Mi smo ti koji tamo možemo da mijenjamo Dejton. Ostavio bi ja vama to. Da ne vidim godine pred nama u kojima će ista ova Srbija koja danas manipuliše tim nacionalizmom, kompenzaciju za poraze tražiti u toj Bosni. Pa će reći ako može Tači da nam uzme Kosovo, može i da ode da uzme Republiku Srpsku. Hvala na pažnji. Za još ovakvih videa zapratite naš YouTube kanal Fit Keto Motivational.